Domače ekipe, strelec številka 9, Žiga Kastrelec.
Bravo, reakcija, bravo, reakcija! Ispred njega! Kurna! Marko, bliže njemu! Bliže! Bravo! Meni staj! Sì. Marko! Brže vami samo! Ne žigu, skop! Stop! Zona, Gledaj! Gledaj, stoj, gledaj! Gledaj, žigu! Dva koraka, žiga! Okej, Kim, okej! Zonu, gledaj!
Zita! Uć! Zita!
Luki, bo čvrsto, no! Luki, uđi! Onda letiš sve! Pićo! Mirno, Veda, mirno! Žiga! Hvala! Diži ga! Diži! Diži! Dobro, dobro! Leo, Žiža, Leo, troppi palloni dietro c'è il pallone. Dobro!
Okej, Beda, ti si! Gledaj, evo, dobro pravo! Picio jako! Ja, Benže! Luise! Pićo! Bravo! Igramo! Okej! Idemo kuć, nas! Evo! Izađi! Izađi! Daj! Evo! Veljko! Veljko! Nadje sam! Pićo! Ajde se nul!
Volé, bimbo!
Tvoj Lasku, samo prsa, spremno se diži. Malo! Ajde, 3 minute, daj! Drži! Po liniji, Luka van! Polako, Veda! Veda, probaj blok! Luka s njim! Ostani! Put! Tićo ispred njega, Tićo ispred! Luka iza tebe, sam ideš tim do kraja. Glava će, Veda odvoji se. Malo! Pomogite to, pizom, svi se gledamo! Malo, daj! Bravo, Žiga! Hvala! Ja, dobri, to bi sredino, brate, dobri sredino. Dobro, Žiga, iza! Ajde, minuta! Gdje to? Sami gdje, kući to, sami gdje. Marko! Marko! Gdje smo kami? Ajde, prije nazad. Ti se od sredini. Kiti se. Kiti se malo od sredini. Kači! Kaplja dežja ni izključena, da ne bo padla. Od 6 do 12 stopinj Celzija. Menjava pri gostih v polčasu in sicer je iz igre zapustil igralec številka 12 Matija Pušler, vstopa pa igralec številka 20 Abel Marc. Gledaj! Malo potom!
Ne može se okrenuti. Hoći drugu. Misliš Krba. Ne može, nema blok. Škrba, povrat, škrba. Ne može, pola. Bravo, Pava! Bravo, Putuka! Bravo! Ajde, bravo! Ajmo kuć, ajme! Kogo glej! Bravo, zadrži! Stav! Spani stav! Spani stav, hitra! Kotar beda! Vidi vam! Ovo! I šta? Hvala! Ježići ga unutra, ježići ga! Primi tam! Više! Više! Bravo, Luka! Bravo, Beda! Gotovo, skoči! Hoću tebi! Dobro, dobro! Dobro! Isto! Bravo!
Bravo linija, bravo! Bravo Marko! Povišanje vodstva na 2-0, tudi tokrat strelec številka 9, Žiga Kastrelec. Dobra ideja, znaš žogo! Nemo nos! Venga,
Malo, tebe klopi, malo tiše, treba hvala tebe. Ja. Ali ne, malo tu, lagano. Rekao, tam je rekao, niši dobro. Menjava pri gostih, v igro je vstopil igralec številka 6, Daniel Šturm. Igrišče pa je zapustil igralec številka 22, Kristjan Cvek. Bravo, Potokar, idemo! Sredino pa počivi! Bravo, Škrba! Bravo, Petko! Ja, Škrba! Znižena rezultata za goste je bil številka 7, Matijas Orjusi Kehinde. Še enkrat isti igralec, se pravi številka 7, Matijas Orjusi Kehinde. Marko, igrajte! Ajmo! Ajde, igramo, hej! Ej, ja te! Samo flot! Ajmo ti, bravo!
gledaj! Evo, skupi! Skupi pa počivi, daj! Žogo, gledaj! Daj, pušta vam, ajde! Ajde, moci, ajde, veri, moci, grej! Ne javljamo se, ne pričamo, voda se suda je kraj! Vamos, Rudy! Ej! Druga! Ajde, mir, igramo, potko, Ajmo! Gledaj! Hey, Jorgen! Ajmo gore, Eno, počasti! Ići malo! Gremo! Ti si slišao, vidu baristi, tu da merne, okej? Rumeni karton pri domačih, številka 8, Marko Duša. Igramo, daj, ustrajaj! Pusti Mika, ajde, igraj!
Makaj! Časti! Konkurent! Marko, imat ćemo još šansi, ajde! Abo! Ne ga spušćaj! Daj! Uj, Žiga, skoči! Dajmo! Vati! Še na menjavo pri gostih se pripravlja igra v zaporski igraj številka 7, strelec obeh zadetkov, vstopa pa igralec številka 29, Tomas Breganti. Malo pomagi tamo u onom boku, se gdje smo. Evo! Malo sred, dosta, malo vidio! Pazi tamo u onom boku. Sad stavim flash point. Aj, prva! Evo, Rađa! Njega pušća! Gotovo! O!
Vamos, skok, ajde! Daj svoje!
Menjava pri domačih, iz igre igrale številka 44, sekcije Luka Višnetičić, vstopa igrale številka 19, Sandro Kižnin. Sudac, malo skini kile pa dođi bliže da bolje vidiš. Glavom mu kolege. Alo, znamo žogo igramo. Igra. Aj, Slava! 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 Otoja! Drugu, Hej, uomo! Dobri! Ali! Super! Ostani! Bravo, Šumar! Idemo.
Ej, dva! Ti traži žoga! Ajde! Svi igrača! Ovo! Odmah su kući, svi igrača! Ovo! Odmah! Tomas! Mora skok kad su bit na 16! Voli Merkurac skok na 16! Ajde! Trajaj! Bi skok na 16 cijela priznanja! Tomas, možete na skok dobit, sve nize baci! Greš! Bliže! Kao sredina, pravo. Če Tomas? Ajmo, ajde, 5 minuta, daj toga! Ajde, graš! Bravo! Si! Kako će jem perdon? Simuliranje! Tom koji vuče treba. Karton! Ovaj koji lako mu dara, on se zrati. Jebem ti lako, u zraku uvijek imaš otak. Gledaj! Ajmo karton! Nikakvo ga nije, on se nije. Bliže gul! Dobro, pa, gremo, 5 minuta! Nemo žoga! Stanite mi znaji! Toka, gremo za 5 minuta, ajde! Nemamo zajedno! Šred, Tomas, šredi! Sada! Bravo, šredko! Šredita! Nemo! Bravo! Ej! Evo rijedu, ćemo oni znaju. Evo! Igramo! Ovo nije normalno šta ovaj radi, jebe. Jebem ti mater bez odnosa!
Idi tamo na koroke, ne na nogomet. Prvo im daj koji budalu, jebam ti mater, nogomet smo došli gledati. Igraj, Džonom, vlakom. Ono što ti će radiš, Guardamania cartone pri gosti številka 3, Perez in Karto Gomez in pri domači številka 19 Sandro Križin. Stani gol, Žike! Stani gol, Žik, stani gol! Jebem ti mati. On stoji tamo iza svih igrača, on vidi faul. Jebem ti, onda se pokreni malo, postavi se bliže. Iza svih igrača, on stoji kao sami Takole, za letos smo zaključili tekma 19. kroga, Krška Vitamin Stil je končni rezultat 2-2. Hvala lepa za vsem, ki ste prihajali to jesen na Portoval. Seveda vabljeni tudi v nadaljevanju v mesecu marcu.